Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Meghalaya kalawan hakadan kebasan hakatup jong kishpau Tylli ki Jylla hapo kari India babun tam ki balanang la Stad lani ki balanang bantho bat puli katkum gajing ken ha usnam arajar arpulai arajar arpusau. Ka Meghalaya kalayo hakadan kebasan dak bakal kenjo syak khandai pusau 0.8% ka literacy rate nak nyu pusau 0.9% ke balayo katkum gajing ken census haus nam arajar khatwe kumban pun ken mau ke Mizoram kalayo yakadan ke baningkong hagari India babaro kinong shong shnong kilanang la Stad hak ba umintri rang ba ke Jylla ulaldu homa ulapan bena hak sngi baar ka arpau dari jemang arajar pesan baga Jylla Mizoram kalayo yakadan jingnang tho nangtar ke bapalat yak khandai pesan kumbalabu da katanat puli puthi ke sarkar India. Katkum ke sensus jong usnam arajar khatway ke Mizoram kalawan hakadan ke balai na ke Jylla po India hak jingbon ke balanang bantho bat puli hak bakalayo khnai phuai 0.5% ke literacy rate hendai menta kalapoi syak khnai pupra 0.8% katba ke Kerala ke balabat ya kedan ke baningkong hak isnam baladap menta kalawan hakadan ke basau na kathup jong ki shipau Tylli ki Jylla bat ki union territory hapo India ki badon shibun ki balanang bantho bat puli ki kenthop ya ke Mizoram ke balawan hakadan ke baningkong dak bayo khnai pupra 0.8% ke bawan baar ke lakshat wip khnai punyo 0.9% ke bawan hakadan ke balai ke Nagaland khnai pusan 0.9% basau Kerala khnai pusan 0.9% basan Meghalaya khnai pusau 0.8% bahanrio Tripura khnai pulai 0.9% bahanyo Chandigarh khnai pulai 0.9% bapra Goa khandai pulai 0.100%, bakhandai Puducherry khandai puar 0.9%, bashipho Manipur khandai puar percent. Katba ki Jylla bat ki union territory ki badan hagathop top 10 haga jingduna bha ki balanang la Stad ki kanthop baningkong ka Andhra Pradesh, baar Bihar, balai Madhya Pradesh, basau Rajasthan, basan Jharkhand, bahanrio Telangana, bahanyo Uttar Pradesh, bapra Chhattisgarh, bakhandai Ladakh, bashipho Jammu and Kashmir. La sakhiru bagi Jylla syatei lami ni kila kham kiu hakaliang kapuli puthi hak baki don santali ki Jylla ki balapoi hakathop top 10 katkum ka jingkhen ha usnam arhajar arphulai arhajar arpasau kari India ka don tang khatsau pesan ki balanang la Stad hakipor bakalayo e ka jinglai lut handrei kat banang yat ki sngi kisnam kalanang kiu hakabaki breu ki layo e ka jingnang jing Stad ka bajanai katkum ka statistic ha usnam arhajar arpuar ka India kalayo new fundeo 0.9% ka literacy rate